खुरुमदरी इमेज पौदम यंग ताबिरी बख्वाई पुनमकपु अहामद खेत्रमे मुनिंद्र तराम ओक्चरी मणिपुर स्टेट कमीशन फॉर वीमेन की तरामारक सुब फाउंडेशन डे थोरम चीफ मिनिस्टर एन बीरेन अथोई मिटुंग ओदुना पांगाइना एमएलए एम रामेश होन फुंदोखरे डीएम कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन की निपुमा पल्लक सुब मपोकुमम थोरम पांगथोखरे लोइनना मथंग था अक्टोबर की तांग अनि फाउबा चथगदबा स्वास्थ्य ही सेवा 2021 ngasiदगी हौदोखरे हौजिक ngasiगी मपुंगबा पाव अमुक लोबिरा सुबा मपोक कुमोन थोरम ngasi होटल क्लासिक ग्रांडे इम्फाल पांगचा थगदबा सोशियो कल्चरल एंड पॉलिटिकल कन्वेंशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट वीमेन ngasiदगी हौदोखरे तोरमदुदा चीफ मिनिस्टर एन बीरेन अथोब मिटुंगलेन ओइबगलोइना एनसीडब्ल्यू की जॉइंट सेक्रेटरी मणिपुर स्टेट कमीशन फॉर वीमेन की चेयरपर्सन मणिपुर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर एन लोकेंद्र सिंह बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट ए सरदा देवी भारत विकास परिषद की नेशनल ऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की सिंह मदी अतई मियोई कयाना सरुक याखी थरोंगी मनुंग चन डिग्रीटरी सिंह मणिपुर स्टेट कमीशन फॉर वीमेन की चाही की चेफोंग वीमेन न्यूज होराइजन वॉल्यूम 5 रिलीज तौखी थरमदुदा वांगालदुना चीफ मिनिस्टर एन बीरेन हाई मणिपुर नुपीसिना सोसाइटी असिबु चौखट लंबिद पुरखटपदा अचौब थौदांग लौरी लैंगाक असिनसु नुपीसिंग मपांगल कनखट हन्नबा तोंगान तोंगानबा इनिशिएटिव अमदी स्कीम कया चलाइदुना अंगंब थाक होनरी लैंगाक असिना मणिपुर की चिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंगदा नुपी केथेल तरेत सादुना संगाखरे अमदी अतोप नुपी केथेल तरासु साबै थबक चथरी मणिपुर स्टार्टअप स्कीम स्टेट असिगी एंटरप्रेन्योर सिंबु सपोर्ट तौनबगीदमक पुथोखिबनी हारिबे स्कीम असिगी मखादा सपोर्ट फंगलबसिंगी मनुंगदा नुपी एंटरप्रेन्योर कया यावरी खादा मियोई लिसिंग तरेट का चाम सुबना तरुकता लोन पीखरे हारिबा बेनिफिशियरी सिंग असि चादा मफुद्रा मरीदी नुपी पफम फंबी ngaktani hainasu चीफ मिनिस्टर न फोंदोखी सरकार मणिपुर तोान तोान हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड सिंगदा पीबीगनी हाइना थाजब पीखिबसिंग थबक ओइना पांगथोकपिरो हाइना ngasi लमदम असigi तोान तोान हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की सेक्रेटरी सिंगना लुचिंगदुना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर की ऑफिस बंगलोर थोमजिनख्रे अदुबु इम्फाल वेस्ट की एसपी डॉक्टर इबोम चा इम्फाल पुलिस स्टेशन की ओसी इंस्पेक्टर इंगो चा यावना एडिशनल एसपी कया लाक्तुना खोंजंगलोई सिंह गवारी सानारबा मतुंग मियोय अहुम खनगतलगा चीफ मिनिस्टर गा उननबक सिनखी ngasi khongjang aduga mari lenana imphal iski khabam da leiba khabam maning lekai weavers cooperative society limited ki secretary pangaizam tamu devi na wafam kaya phongdokhi COVID-19 लाइसेट की चेकिंग फंगदुना कोविड पॉजिटिव ओइबगी मसिंग हेंगटपा हौजिकसु लेप्ट्री मणिपुर दा हौखिबा पुंग कुनमरी दा मियोई लिसिंग अनिगा चहुम मणिपुर दा हौखिबा पुंग कुनमरी दा मियोई चनी कुंथ्रा तरुक नौना कोविड पॉजिटिव ओइबा थेनखी मियोई अनिना लेखिदे पुंगफम असिदा मियोई लिसिंग अहुम सुबना मरफुनिथोई कोविड टेस्ट तौखी ngasi कोविड पॉजिटिव ओइबगी चांग चादा 3.8 यौखी हौजिक स्टेट असिगी अपुनबा कोविड-19 कन्फर्म केस मसिंग लाख अमा लिसिंग 33 चात्रुक 33 यौरे सिक्किबना लिसिंग अमगा चनिपान 33 नि मणिपुर स्टेट असिदा एक्टिव केस तमियोई लिसिंग अनिगा चात्रुक कुनमाथोई लेरी ngasi मियोई चनि 23 नाब फदुना डिस्चार्ज तौखिबदगी स्टेट असिगी अपुनबा रिकवरी तौखिबा मिगी मसिंग लाख अमा लिसिंग 13 चनी 58 सोखरे हौजिक स्टेट असिगी नाब फबगी चांग चादा 43.2 यौरे कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट हौखिबा पुंग कुनमरी दा मियोई 63 कोविड टेस्ट तौबदा मियोई अनि पॉजिटिव ओइबा थेनखी मखोई लेंगा की कोविड टेस्ट तौफमदा 58 इमा हॉस्पिटल निपान अमदी जीवन हॉस्पिटल 13 टेस्ट तौखिबनी मदुदा लेंगा की टेस्ट तौफम अमदी जीवन हॉस्पिटल दा मियोई अममम पॉजिटिव ओइरम किबनी
Manipur legang na COVID-19 thengnabada achouba mateng oinabagidamak Kakchingda leiriba Community Health Center CHC Kakchingda Intensive Care Unit ICU gi unit taramanga sanction tawduna semgat pahore haina Kakching Assembly Constituency MLA Mayalamam Ramesh Hona phongdokre ngasi Kakching District ki oina Kakching Higher Secondary School Kakchingda hangliba COVID Care Center amadi Kakching manungda hangliba Community Home Isolation Center anida leiriba inmate sing doctor nurse multitasking staff amasung local volunteers singda tengbang oina cheng kilogram tara thum tilho amadi alu kilogram amamam achathau liter amamam yenthokpagi thoromda MLA Rameshona wapamasi phongdokhibani MLA Rameshona makha tardun hai Manipur lenga ki Chief Minister N Biren naluchingba lenga asina telaba matam khara sida COVID-19 thenanaba thabak kaya lokat piri Kakching District amasung Kakching Assembly Constituency gi oinasu COVID thenabada yamnamak mathau tariba oxygen plant ama Community Health Center Kakching manakta semba loiduna leire phamung chama legedaba COVID hospital ama semgat sagat pa hore laibak thibadagi COVID ki ahum suba web laklagasu yamna line thengnaba ngamlagani mamangi ani suba web ta oxygen watpagi ICU later badagi miyamna COVID narakpada thenakhiba awaba kudung chadaba sing adu kohon ngamlagani telaba matam sida semgat sagat bagi thabak kaya asi paket pirak iba Manipur lenga ki Chief Minister N Biren amadi India ki Prime Minister Narendra Modi busu Kakching Assembly Constituency ki amadi Kakching District ki miyam gi mohot chinduna MLA Rameshona thagat pasu phongdorakhi amarom dasu Kakching Assembly Constituency ki manungda leiba Kakching Municipal Council ki Ward number 1 da leiba chahi marifu gi mathakta leiba ahal laman singda MLA Rameshona ngamjaba inapi amadi mahangna ngamjaba sel kachaduna yaifa thongni jakhi PAX SHG Board of Directors Singu Oiba Leadership Development Program ama NCUI Cooperative Education Field Project Thobal Sinduna Kakching PAX Kakching Block the Pangthokre Tharamasi NCUI New Delhi na sponsored Tobani Tharamaduda District Cooperative Officer Kakching K Dilip Kumar Singhna athobi Mitunglen Chairperson Project Coordination Committee Manipur NCUI Governing Council Member Jina Posangbamna Thoramapu Oibagaloinana Kakching GP Level MPCS Limited ki President KSS Ibol Singha Amadi Project Officer NCUI CEEP Thobal TH Pahari Singha Anina Academic Tungnen Singh Oina Sarvyaki Dhanamanjuri College of Teacher Education Imphal gi Nipumapan Soba Mapokkumon Thoram Pangthokre Tharamaduda College asigi Principal Dr. R.K. Lokendra Singhana luchingduna Maharani Dhanamanjuri photo da oja amadi staff singna hai lei katuna ikai khunu utki Tharamaduga mari leinana Principal Dr. R.K. Lokendra na hai khibada College asida training tawba lakleba oja singna amuk mairoi singbu takpi tambi bada achouba thaudang lauri Oza Singnasu Katok Pagaloina, Kunaya Sibu, Sakat Maikei Romda, Puraknaba, Honabada, Achoba Todang, Logadabani, Haibuapum Sing, Tamke. Tarungi Saruk Amoina, College Asigi Haukiba Academic Session 2019-2020 Magazine Su Ponki. Makatana College Asigi Oina, Chahi Kudingi, Numidini Chupna, Pangtok Tuna Lakpa, Community Contact and Extension Program, College Principana, Lamtadun Hogdoke. Teacher Trainee Singh Dagi House Manga Kaidoktuna Ngasi Ahanba Numit Ki Oina House Anina Punya Children Home for Girls Thamiban Jumam Lekai Amadi Uripok Tonon Sana School Jana Thaknaba Polam Sing Yauna Day to Day Life Sinabda Tonganba Item Sing Kudol Tamkre Public Health Engineering Department Taubal Division Sinduna Mathang Thagi October Ani Gandhi Jayanti Fawba Chathagadaba Swasthya Hi Seva 2021 Taubal District ki oina ngasidagi hogdokre PHE Division Taubal gi office ta pangthokhiba Swasthya Hi Seva 2021 hogdokpi thoram aduda Division asigi Executive Engineer and Livingstone hogdokhibada Bharat na ningkha tamba chai humradama surakpaga iroinana Azadi ka Amrit Mahotsav ki thoram gi manung channa pangthokpani Swasthya Hi Seva gi manung channa district asida leiriba public place sing Sokpit Singh Semba Composite Pit Semba
प्लास्टिक की अमोटपसिंग कलेक्शन तौबा डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन तौबा नचिंबा थबक थोरमसिंग पाइखटकनी लोइनना पंचायत की मफम सिंगदा लेरिबा पंचायत घर सिंह कम्युनिटी हॉल सिंह मियाम पुनफम सिंगदसु मास सोशल सर्विस कैंप सिंह पांगथोकनी हाइकी इरावत सेलिब्रेशन कमिटी नसिंदना बिप्लवी कॉमरेड थोकसोम बीरगी मफुद्रा मंगा सुबा मपोक निमित थोरम ngasi इरावत भवन दा पांगथोकरे थोरमदुदा डॉक्टर एम नारा नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर सीपीआई एल सोटेन कुमार स्टेट सेक्रेटरी सीपीआई मणिपुर KSA सांता स्टेट सेक्रेटरी CPIM अमदी CPI लुचिंग कयाना थोकसोम बीरगी फोटो लेकतुन इकाई खुमनब उठकी थोरमदुदा डॉक्टर एम नारायण हाई नुंगाइब समाज अमा हाइबसी साइंटिफिकली सेमगतलगा ओइगदबनी मसिदा पार्टी अमा दरकार ओइ मधु CPI न ओइगनी हाइबदा थाजखिबा लुचिंगबा अमनी थोकसोम बीरा मा की तुंग इंदुना महांगना पामजरंबा कया थबक ओइना ऑनथोकनबा अखोइना होनमिनसी हाइरदुना CPI की MLA लेटी हाइदुना पार्टी असी सोले हाइबदी यारोय CPI मपांगल कली चुमना इलेक्शन पांगथोकलबदी CPI की सु मिरेपया काबंगमगुनी हाइना फोंगदोकी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना की मखादा पांगथोकखिबा नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लेवल 4 की हौखिबा सही सिगी फेब्रुआरी थादगी हौरगा चथरखिबा असेसमेंट माइ पाखरबा कुंबीगी फिसाबी सिंगदा सर्टिफिकेट यंथोपगी थरम अमा पांगथोकरे थरमदुदा कुंबी केंद्रगी एक्स MLA सनसम बीरना चीफ गेस्ट सोशल वर्कर सौग्रापम ओंबी सरोजनी थरमपु ओइना सरुक याखी कुंबी आइडियल यूथ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की सेक्रेटरी नोमाइटेम शंकर KIYDO कुंबी की प्रेसिडेंट खांगेबम नेताजी मैतई KIYDO कुंबी एग्जीक्यूटिव मेंबर राकेश नोमाइथेम गेस्ट ऑफ ऑनर सिंह सरुक याखी कुंबी मयाई लेकाई दलेबा सोशल एक्टिविस्ट एंड ह्यूमैनिटेरियन अमदी कुंबी इधौ फी गिसु प्रोप्राइटर ओइरिबा डॉक्टर नोमाइथेम रोजित सिंह की युमदा पांगथोकखिबा थोरम अदुदा फिसाबी कयाना सरुक याखी थासी की तांग तरादगी हौदुना गुवाहाटी दा पांगथोकखिबा 7 ISKF नेशनल कराटी चैंपियनशिप 2021 दा सरुक याखिबा सैसिनकाई सिटो रियू कराटे डो मणिपुर की मोरे ब्रांच की सानारोय तरेना गोल्ड अमा सिल्वर ब्रोंज मरी पुन्ना मेडल निपान फंगलकपदा सानारोय अमदी सैसिनकाई सिटो रियो कराटे डो मणिपुर की हेड ऑफ स्टाइल रियाकत अली सैसिनकाई सिटो रियो कराटे डो मणिपुर की मोरे ब्रांच की कोच A ग्रेटसन मैतई सिंगबु मैतई काउंसिल मोरे अमदी एमसु टेनोपल डिस्ट्रिक्ट कमिटी अनिना तराम ओपगी थोरम ngasi मैतई काउंसिल मोरे की ऑफिस ता पांगथोकरे थोरमदुदा मैतई काउंसिल मोरे की प्रेसिडेंट एम थोइबा एमसु टेनोपल डिस्ट्रिक्ट कमिटी की थौबुरोय सिंह अमदी ममा मपा कयाना सरुक याखी सेवा ही संगठन प्रोग्राम की मखादा किसान मोर्चा BJP मणिपुर प्रदेश की वाइस प्रेसिडेंट निंगरेयम कासुंग न लुचिंगदुना कामजोंग डिस्ट्रिक्ट की 43 फुंगयार की मनुंग चनबा मवाई कुलेन विलेज कासोम खुलनाव विलेज खुनखक विलेज अमसुंग तरोंग विलेज द मास COVID-19 वैक्सीनेशन ड्राइव कम रिलीफ प्रोग्राम अमा पांगथोकतुना COVID-19 वैक्सीन कापथोकपगा लोइना खुंजा सिंह द हैंड सैनिटाइजर तिलौ आलू अमसुंग थुमना सिंगमसु यंथोखरे लोइना खुंजा सिंह द निंगरेय ngam kasungna COVID-19 की मतंग दा वखल तहंदुना वैक्सीनेशन तौथोनबसु हाइखी ngasi Tamenglong district की तौसेम सब डिवीजन की मनुंग चनलेबा फाइटोल विलेज दा OP सदभावना की मिजेंग मखा दा जिरबाम की कदम तलाद लेबा F कंपनी 37 असम राइफल्स न सिंधुना फ्री मेडिकल कैंप में पांगथोकरे प्री मेडिकल कैंप अदुदा डॉक्टर ओइना मेजर TH एलियस RMO 37 AR सिविल नर्स अमा स्टाफ सिंह अमदी कंपनी कमांडर मेजर शशिकांत द्विवेदी ना सरुक याखिबगा लोइना खुंजा सिंहसु सरुक याखी फ्री मेडिकल कैंप कमरी लेना मेजर शशिकांत द्विवेदी ना हाई ngasi 37 AR अमदी विलेज अथॉरिटी ना लकुसमनदुना फ्री मेडिकल कैंप अमा फाइटोल विलेज दा पांगथोकली प्री मेडिकल कैंप अदुदा लाकपा अना अयक खुदिंगमक निंगथिना येंगलबा मतुंगदा हिदाक लांगथक पीबा सिना चिंगबा कया तौजरी हाइना फोंदोखी
Health Agency Manipur Amadi District Administration Thobal gi mijeng makhada Thobal District ki oina ngasidagi hoduna September 15 fauba chathagadoriba Ayushman Bharat Pakhwara PMJAY amasung CMST Enrollment Drive ki manung channa Wangkem SC gi manung channa leiriba charangpat mamang lekai kethel machada PMJAY amadi CMST card ki September kontra fauba Chathagadaba enrollment drive pangthokre constituency asigi social worker ke Jadumanina lekai club singa khusamnaduna pangthokkiba enrollment drive ki thorum aduga mari lenana ke Jadumanina phungdorpada lairabagi pankai makhada leiriba PMJAY amadi CMST card paiba yarba miyamna ana ayek yaruklaba matam khaktada card asi painanaba honabana kodaki oiba khudong chadab kaya mayoknaba adu konanaba mangjawnana card asi semnanaba thorang asi paikhet pani kendra sigi atai mafam singlasu chief minister amadi prime minister gi mijeng makhada drive asi pangthok khigani haina phongdokhi Lakliba English gani kunithoi gi anganba sarukta pangthok laba yana leriba taranithoi so Manipur Legislative Assembly gi mikhalda 32 Wangkem Assembly constituency da Yumnam Nabachandra Mirep oirgani haina lokthokre democracy bu hena mapangal kankat hanaba chapchaba democratic spirit da mikhal asi contest tawnagani haiba wafamsu Nabachandra na thamki Hana UCM president oiduna lebak miyamgi luchingba amagi thodang kaya loroklaba matung politics ta khongda rakhiba Yumnam Nabachandra mahaki phirep adu Wangkem SC gi polling number 32/12 Phogdel mamang lekai da pangthokpa miyam chona tinba thorum amada mek sena phungdokhi mahana makha tana hai khunai da naha singna loriba thodang mahakna munna khangi haiba wafam thamladuna Nabachandra mahakna mikhal mayok Nagadoribasi Naha Singda Hena focus pigani like Lesu Hairaga Masak Gatana Tabak Pangdriba Naha Singda Henba Miyang Changani Haiki Hairog Assembly Constituency Han Nagimihut Oramba Morangtem Okendrona AC Asigi Ingang Lok Kulda School Suksa Sadana Lupala Contrata Lok Lamle Haina MLA Toktom Radis Siamna Media the High Kip Adu Aranba Yumpam Yog the Wapamni Ingang Lok the School Sadabalati Haina Ingang Lok Nongpok Ninto Pantobi Youth Club ki President Su Oiriba Kundombam Hemantana Fondorle Ngasi Ingang Lok ta Kungang Adugi Mioi Sing Club ki Mioi Sing Yauna Pangtokiba Pongis Unaba Amada Miami Mahut Siladuna KH Hemantana High Kibada Mamangi lenga ki matamda khungang asida club ki mioi sing yauna school saba huki school asi saba losinaba kanna honoringi serakta anoba lenga lakpadagi kendra asida su anoba ML ama laklaba matung ingang lokta school ama saba losinba ngamdan lakpani haiki Jiribam district ta leiriba oil pump ahum haibadi MS Rangsing Lianza Thang and Sons MS Energy Station Amasung MS Manipur Service Station Lengang Pokpida Thau Piba Matamda Wana Piba Amadi Yanchinaba Thau Pire Highway Wapam Leire Haina All Jiribam Auto Rickshaw Owners and Drivers Association Gi President Sinam Pisak na Paumi Sing the Fondorli Wapamasi Jiribam the Labor Paumi Gi Tim Amana Jiribam Gi Labor Oil Pump Sing the Koina Satuni Yanchin Kongchat Kamari Lenana Fondor Kibani Pisang na makata na haikibada Jiribam da leiriba oil pump sing asina thau pibda wana pire madi yanchinaba thau pibna gari thoriba mioi singda awaba oire haiki loinana Jiribam da matam kuinadagi district transport office DTO amat Thambiyu Harabasu ngasi phauba thambidan leibana Jiribam gi miyam di awaba ama oire maramaduna mari leinaba authorities singna miyeng sangbiyu amasung atu matamda Jiribam da DTO office Thambiyu haina phongdorkli Hiramasi matangda apex body ama oiriba Jiri Development Organization JDO gi president N Sadananda Maitina phongdorpada Jiribam district asi state capital lagi khwaidigi lapa district amani Aduta Sunatana Assam gi borders oiribani awat apana pik thalaba matamasida Jiribam da leiriba petrol pump asi yangsin binaba leitabana praja singda awaba amadi nuaitaba oire haiki petrol pump dagi thau loba matamda phangpham thokpa phangdaba amadi Jiribam ga Imphal ga yenarubada lupa ani paisa ani helaga loba asi nuaijade
asuk warba matam asida mamal su henba wana su pibiri bagi thong asi mari leinaba singna yengsin haningi amaramda matam kuina dagi CSO sing amadi driver union singna DTO gi office ama thambinaba hajaduna hajabaga loina che chang ama walakpa matamda thenarib awaba asi kohonbinaba mari leinaba singi pongling singhinjari haina phongdorli Kaksing Dramatic Union की founder member amadi matam sana union asigi president की thokpuram bada natana actor oibiduna nila kayada saru yaramba union की चौकट थौरांग कयादा अचौबा थौदांग लोबिरंबा कक्सिंग खोंगनांग लमतै परेंगदगी लेसांग थेम चंद्र कुमार सिंहना ngarang सेप्टेम्बर की तांग 13 दा खंगौदना तयंगपाल थादोक खिबदा कक्सिंग ड्रामाटिक यूनियन की मेंबर अमदी आर्टिस्ट सिंगना ngasi nungthil pung ahum tabda awaw phongdokpugi mefam ama pangthokre ngasi gi mefamna lekhidraba lesang them chandra kumar singagi thawaina mapugi lekolta ingna chikna nungaina leirunaba minute ani tumina leptuna mapugi mafamda thawni jabaga loinana lekhidrabagi imung manungi awabadasu saru jajari haina phongdokhe ngasi September tanamagi ayuk anganbada lilong arapti lamkhagi lerktagi mioi ama heroin chingnaba powder gram chawma humudra humdoi dasmik mangaga konana faro mioi dui maming buyamayum sahabudin saikunthra mathoi apokpa buyamayum kayamudin kawi hiangthang palaktagini thaudo asigi mari lena ngasi SP Thobal Jogesandra Haubizam IPS na maki office ta pawgimifum ama pangthokre pawgimifum aduda SP na phongdor khibada ngarang ahing nongyai matung ngasi nongalamdai pung ama minute tara rom tabda lilong arapti lamkhai gi intervillage road ta drug lalon makhara chatok chasin tawre haiba paw phangki madudagi paw adu chumbra chumdabra haibadu lilong police station gi officer in charge dagi verify taro matung Thobal SP gi supervision makhada additional SP ops Thobal Sachidananda Soibam gi Taka Loinana Porompa Police Station Imphal East Amadi Youth Athletic Development Association Yadagi Kangbu Yauna OC Lilong Police Nupi Police Team na Lilong Arapti Lamkhaida Changsilubada Mioi Ani Ahum Chatpa Uki Police ki team ubadagi mioi singadu sen ki adubu amadi phau ki pharo mioi du verified tobada buyamayum sahabudin ni haiba khangbaga loina mahapu check tobada Oppo mobile phone handset amadi heroin powder ni chingnaba polam gram chamnga humdra humdoi dasmi manga adu phagat khibani hariba powder adu sapon cap nifu manga da pack tawraga amu polythene khaw amada haplam mani pharabani sai polam asi moredagi Hanit Allies Bablu koba mi amadagi lerekpani haire thodo asigi mari lena Lilong police station da case am register tawri anasu SP na makha takhi Center ga Naga Rival Singa wari sanakhi bada mahi yanba ngamkidrabagi matungda anoba interlocutor ama hap laga wari makha chatanaba honarabasu finalize tawbadi ngamdri hana interlocutor oramba RN Rabina Pauba Charles Puri Akshay Kumar Misra bu anoba interlocutor oina happa asi Union Home Minister Amit Shah gi apambani Misra asi Intelligence Bureau IB Special Director Orambani English Machapan Humudra Taruki Kerala gi IPS Officer Ravi Buna National Security Advisor Ajit Kumar Dobalna English ni Taramarida interlocutor oina khankhibani hairi Ravi di mamangi chayolda Tamil Nadu gi governor oina hapkrabani Ministry of Home Affairs ki tagi thador pacherol gi matung inadi chahi amarom Ravina interlocutor oina kanagumba amatte unaduna wari sana khidre hairi National Socialist Council of Nagaland NSNIM na yetlabasu Rabibu English ani taramapanda Nagaland ni governor oin khibani English matamapan marfutaret batch ki Rajasthan cadre IPS officer Misra na thabaktai pothara matungda NSNIM gi muivaga I pau phonaduna lerekpani hairi Hauzik aroibada maroiba pau amuk hana pizari Manipur State Commission for Women gi taramangarak suba Foundation Day thoram Chief Minister N Birena athobi meeting odana pangthokre CHC Kaksing gi Intensive Care Unit semgatpa hore haina MLA M Ranasona phongdokre DM College of Teacher Education gi nipma palak suba mapokuman thoram pangthokre loinana Matang tha October ki tang ani phawa chathagadaba Swasthya Hi Seva 2021 ngasidagi hogdokre
ngasigidamakta matang asidi image paudam pije loisinjari miyam amukana khurumjari.